laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. مسب جلبة الدبة no woodi jiɓaye wonɗo e mapinde jama on moƴƴa si tawi yewtama ka nder sharia islam hunde haɗama nde yirama nokku goo ka tawata ɗo si tawi nde yi'ama ɗo adda jiɓaye adda mapunde haray karamokoɓe ɓen no jooɗi laɓɓini ɗin piiji ɓangini ha moƴƴi fi wota neɗɗo on o luttu e hayrere e wemere e jiɓaye e sonja wonande neɗɗo ɗaɓɓitowo ƴellito e bindi haray karamokoɓe ɓen no ɓangini ɗum fotano ko honɗum woni ko faalaɗen yewtude fi mum ɗo ko toɓɓere ñawore fi e qabru nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama laatagol ka nder juulirde maɓɓe nde wonno yewtama karamo koɓɓe ɓangini fota wondema hana ka juulirde heɓa qabru bimana hana ka goɗɗo surre e nder juulirde ko non woniri kadi hana duwaka ka nder sharia islam nde juulirde arete mahe e hoore qabru joni noon si wowlama wi'ama wota juulirde mahe e hoore qabru ma wi'ama wota goɗɗo surre e nder juulirde e woɓɓe goo dallinoto ɓe inna awa joni noon qabru nelaɗo on non goyka nder juulirde makko haray ko honɗum wiɗon e ɗum ɗon si tawi woni landama ɗum ɗon neɗɗo mo ƴellitaki foti addanamo panique o jiɓo andude ko honɗum o jaboto ɗum ɗo wona sabu jooɗiɓe jentiti waɗi tamaw e makko kanko wondema himo marani gandal ko woni yewtude kon wonana ɓe sabu ɓe weema ɓe ronka andude ko honɗum ɓe jogoto sabu neɗɗo oɗa mo faama bindi poosi question neɗɗo mo ɓe tanƴinino no faami bindi kono o wawali jabade hande kadi ɓe serta ɗon e hoore ɓe heɓali gonga ɓe andali ko laaɓi haray noon hiɗe wi'a haɗore wota qabru mahe e nder juulirde ma wota juulirde mahe e hoore qabru haɗore ɗum nden ko iwri ko e nelaɗo alayhi salatu wassalam wona goɗɗo go'o wowli ɗum ɗon na goɗɗo go'o haɗi ɗum ɗon ko rasulu alayhi salatu wassalam woni ko haɗi ko ɗum waɗi ɓaawo nene Aisha radiyallahu anha e nene Asma ɓe yehi e leydi ka ɓe yehi ɓe yiyoyi yimɓe hino yehi nonini yimɓe maɓɓe yeɗɗuɓe immorde yimɓe maɓɓe moƴƴuɓe ɓe mbaadini ɓe ɓe penti ɗum ɓe moƴƴini ɓe labini ka ɓe yiltito immorde e dewe nene Aisha en ɓe hewtiti ɓe sifani ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ko nelaɗo alayhi salatu wassalam wi'i ko ɓen woni yimɓe ɓe tawata si maayi e maɓɓe moƴƴuɗo maɓɓe ma tedduɗo maɓɓe ma wi'en waliyu wano wireten noon enen kamen ɓe mbaadinayɓe ɓe rewa ɓe nelaɗo sakkiti wiwgol fi ɓen ɗon ulaika shirarul khalq
ko ɓen ɓuri bonde e tagore nden. Idan rasulu sallallahu alaihi wasallam ɓangini wondema neɗɗo si tawi woni o maayi, a yehi a mbadinimo, a desinimo, ma a mahimo, haray hande kadi an a jeyama e yimɓe ɓurɓe bonde ɓen ka hoore leydi. Haray tawti ɗon rasulu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e takko ko ɓe faatoto ka ɓe waali ɗon ka danki tawi nawnaare nden tiiɗi moƴƴa woɗɗondira e faatagol maɓɓe ngol. ɓe wi'a la'ana allahu alyahuda wannasara alladhina ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. alyahuda e annasara allah huɗi ɗum. honɓe woni ɓen alladhina ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, jogitiɓe kaburuji annabaɓe maɓɓe ɓen juulirɗe. e hadiseje gonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaka ala la tattakhidhu alqubura masajida, ala heyi, ala faame wota on jogito kaburuji ɗin juulirɗe. no fota siko kaburu on ari tawi juulirde nden, no fota siko juulirde nden ari tawi kaburu on. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaka kadi allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min dunillah ishtadda ghadab allahi ala alyahudi wannasara alladhina ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. allah wota waɗu kaburu an on sana muru rewetendu, sabuna tikkere allah tiiɗi e dow alyahuda e annasara jogitiɓe kaburuji annabaɓe maɓɓe ɓen nokkuli reweteɗi. haray ɗiɗo fof e goɗɗi goo wano imamul albani rahimahullahu ta'ala hiɓe ɓangini ɗum e deftere maɓɓe tahdhiru sajidi min ittikhadhi alquburi masajida. mo yiltitike ɗon o janga e hadiseje ɗuɗuɗe ko yowodiri e ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam haɗi immorde e juulugol e ɗiɗo kaburuji. haray ɗum ɗo ko haɗore immorde e rasulu alayhi salatu wassalam, wona ko goɗɗo go'o simple haɗi. ɗum ɗon ko toɓɓere aranere duwande faamede nden wondema na neɗɗo haɗi, mana na neɗɗo simple haɗi, wona hay sahabaɓe ɓen haɗi, wota goɗɗo surre ka nder juulirde, wona neɗɗo simple haɗi, wona hay sahaba ɓen haɗi, wota juulirde mahe e hoore kaburu. ko nelaɗo alayhi salatu wassalam woni ko haɗi ɗum ɗo. joni noon toɓɓere ɗimmere nden ɗon ɓaawo en andude ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam haɗi ɗum ɗa, ko honɗum woni sabu haa tawde kabru nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hino ka nder juulirde makko. ɓaa ko ɗo addi iskal on moƴƴa jiɓaye on ko ɗo ari fota. ɗo kadi hiɗe wi'a kaburu nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ko tawqifi. kaburu nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama kaɓe surra ɗon ko hunde ko daretende e muɗum, waɗetake si wona hara ko sharia ari yamiri yo waɗe, ittetake si wona hara ko sharia ari inni yo itte. ko ɗum wiyete ko tawqifi, ko ɗum ɓe wiyata tawqifi. hunde nde waɗetake ha tuma sharia ari inni waɗunde, ma ɗum nde ittetake ha sharia ara wiya ittunde. ko ɗum wiyete tawqifi, ko ya daro ka sharia o wi ya daro ɗon, na ya feƴƴu ɗon.
ko non qabru nelaɗo on sifori sallallahu alayhi wa sallam. Dalil on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki nahnu ma'asharu al-anbiya'i nuqbaru haythu mitna, menen annabaɓe ɓen fof kamen maayi ɗon ko ɗon woni ko men surrete. Rasul alayhi salatu wassalam ko ɓe fatuto hari nene Aisha radiyallahu anha hiɓe jooɗi ka nder danki, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sala muɗum on noka ɓernde nene Aisha radiyallahu anha sala on noka hoore balaje nene Aisha radiyallahu anha, ko ɗon ɓe ɓuuɓi, ko ɗon ɓe timmi. Seydina Abubakr as-Siddiq radiyallahu anhu e Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr e woɓɓe go'o arno ɓanti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka balawal nene Aisha, sabu taw ɓandu nelaɗo ndun no teddi e nene Aisha to wawali ɓantude nelaɗo wallina ɓe ka danki. ɓeeɗa ari ɓanti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wallini ɓe ka danki. Idan ɗo premièrement en andi wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko timmi ka nder danki maɓɓe, ka nder chambre maɓɓe. Jonnon nelaɗo maaki nahnu ma'asharu al-anbiya'i nuqbaru haythu mitna, menen annabaɓen fuu kamen maayi ɗon ko ɗon men surrete. Eggingol on tigi naɓamo a distance ala, a ittatamo ɗo naɓamo ɗa. Idan ɗum holli wondema kabru on ɗon ko tawqifi, ko sharia yamiri yo waɗe, na goɗɗo hotti wi'i yo waɗe. Ko nelaɗo maaki kamen timmi ɗon menen annabaɓen fuu ko ɗon woni ko men surrete. Joni noon nelaɗo ko timmi kaka nder chambre nene Aisha radiyallahu anha ka nder danki maɓɓe. Ko ɗum waɗi ɓaawo ɓe lootama ɓe ƴetta tun danki kin itta kabru on jasa ɓe surra, sabu ko non ɓe yamiriri, ɓe sottintake ɗon ɓe naɓe ɗo e ɗa. Joni noon ɓaaɓe surrama ka nder chambre nene Aisha radiyallahu anha. Seydina Abubakr as-Siddiq radiyallahu anhu surrama ɗon, Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu surrama ɗon. Ko non wonirno e zamanu sahabaɓe. E zamanu Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu tay jama on ɓeydike, o tayyo yanyu juulirde nden seeɗa, o yanyire juulirde nden yeeso, o terti ɗon kabruji nelaɗo en ɗin sallallahu alayhi wa sallam, o terti ɗon kuuru cuuɗi nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. Ay hari kuuru no woodi fence, hari kuuru no woodi, o terti ɗon on ɗon kuuru, o yanyiri telen yeeso juulirde nden, o feƴƴi. Woniri noon kadi gooto memali ɗon, gooto yanyirali telen ton kadi. Woniri noon haa e zamanu Abdul Malik bin Marwan, ɓay hewti e zamanu makko kanko oɗo wali on no wiyete oɗo Amirul Mu'minina Abdul Malik bin Marwan, o yanyiri juulirde nden telen ka kabru nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam woniri ɗon. Ɗum ɗon natori nder ton. Karama koɓɓen noon ɓe anyuno ɗum ɗon e zamanu makko, ɓe wi ɗum ɗon haana. Kono tawi lanni wadde tawi ella no woodi ton jano, ko honɗum woni ɗum, tawi si wiyama yo juulirde nden fuse, ko yanyi ɗon kon yo fuse, itte, wontira no wonirno noon ka aranu, probléme waɗayno, yimɓe ɓen heɓayno fitina.
no gasa ella waɗayno on janɗa ɓuri kamɓe ko ɓe anniyino ɗon kon ɓe tawi ko ɓuri moƴƴude kon koye ɓe accitirno waɗiri ɗon non kono noon ɓe añannomo ɗum ɗon ɓe holli wondema ɗum ɗo ko ella hana ka waɗirede ni duwa ka waɗirede ni kono karamokojo e lanɗo karamokojo on ko mari haqqe ko wuwlugol o wawata obligeude lanɗon e muɗum donc ɗum ɗon woniri noon ɓa woni ɓe ɓangini ɗum woniri noon tawi ɓe wawata ittude ɗum ɗon ɗum no ari ko wiyete kon dar'ul mafasid ka maqasidu sharia e hunde nden so a ndaari a tawi nde hunde ɗo simi waɗinde ɗo ella yaltoyay jano ɓuri komi tanƴininoyo waɗu kon immorde e moƴƴere ko ya a terto ɗum ɗo ka waali ɗo fii wota jama on fitino yeeso jonna on dalilaji wano ɗiɗi e zamanu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ma kanno nene aicha radiallahu anha si tawno wonano tawno ko yimɓe ma ɓen laatino ko ɓe heyduɓe ka nder diina l'islamu kon mi liɓayno ndu suudu kaaba mi darnito ndu mi artira ndu ka qawaid mana ka tugale mayru lasli yankoje kandu duwano hattude ɗon sabu en fof hiɗen andi kun hijru hum waɗa kun ka sera suudu kaaba ɗon suudu kaaba ndun ko ɗon ndu duwano hattude kono sabu mbuuɗi acciɓeya ɓe faalano ka naadude to mbuuɗi goo ko wona ɗin ɗon haram na mbuuɗi laaɓuɗi ɓe naadoy ton ɓe faalano ka ɗum ɗon ɓe yondinori mbuuɗi laaɓuɗi ɗin joni noon ɓe ari haa ɗon ɓe tawi mbuuɗi lanni ɓe waɗi kun hijiru hun ɗon alamande hollugol wondema kaaba on ko ɗo o duwano hattude ko ɗo waɗi seydina abdoullahi bin zubair kanko o lancuno ɗuma on o addi haa ka duwano arde ɗon kono goɗɗo go'o immorde e yimɓe jarribaɓe warnoɗo sahabaɓe moƴƴa oɗo artiri kadi ka wonno ɗon ɓawo o wari seydina abdoullahi bin zubair radiallahu anhu almuhim hijir hunkun ko kun duwano wonde ko ka nder bimana kaaba on ko ɗon duwano hattude ko ɗum wanno ñande goo ɓaynene aicha radiallahu anha ɓe falama juulude ka nder kaaba nelaɗo sallah sallam joginoɓe jungo ngon addi ɓe haa ka nder hijir hum ɓe inni juulu ɗo fal hijru min al kaaba hijir on koye nder kaaba on jeeya kono nelaɗo sa sallama fusaali suudu kaaba ndun artiri ndu ɗon kulol wota jama on fitino toɓɓere ɗimmere exemple komi jonnata on kon nde seydina uthman bne affan radiallahu anhu wara abu lu'luat al majusi warimo e honno wiyete seydina ali ibne abi talib radiallahu anhu o warali yimɓe ɓen warnoɓe seydina omar ɓen seydina ousmane ɓen ɗon e ɗon o waranoɓe ɗon e ɗon fi hon ɗum tawi himo reeni fitina goo aroyay gasa mawnuɗo ɓuri ko seydina ousmane bne affana wara kon ɗon e ɗon so wino o yottoto ɗon wargo seydina ousmane ngon o terti ɗum ɗon ɗon o kippi goɗɗum go o taho ko non woniri ka nelaɗo sallallah alayhi wa sallam seydina hamsata ibne abdelmuttalib ko waraɗo ɓa o warama rasulu sallallah alayhi wa sallam wartanoki warnoɗo mo ɗon e ɗon sabu situation ji ko ɓe fewndinta kon fewndo nden tere ɗon tawa si ɗum ɗon waɗi ɗon no gasa goɗɗum ngo yaltitay ko mawni ɓuri ɗum ɗon tawa piiji gono toon ko hani ko ya accu allah traita fi majji hara an a traitali ɗi ɗon e ɗon a ittirali ɗi wa bullal sina ɗum nambara aroyowo on ɓaawo janɗoya e ɓuri nafoore nde anniyinoɗa nden donc ɓe desidi accitugol ɗon ka abdoul malik ibne marwana yanñi ɗon kono ɓe holli ella wonɗo nder ton on
laawol kisal ko Seydina Omar bun Abdul Aziz o mahoyi nokkure nden evitugol probléme on e ɗuytugol soñja on fii ɗum ɗon o mahoyi o waɗi meeru mo coɓɓuli tati tawi ko honnu yimɓe ɓen adori waɗugol ɓa ɓe ndaari ɓe tawi probléme waɗa e fii ɗi kaburuji ɗo ko naada kon nder ton ɓe ƴetti baafal chambre nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam on ɗum ko chambre nene Aisha on ɓe mehingal ɓe mana ɓe ittingal ɓe waɗi miiru e muɗum woni joni ngal ala joni ɓe hengi kaburuji ɗin e telen makka yimɓe ɓe woni juulirde ɗon ɓe mehi dambugal ngal few ɓe ittingal few way wasi dambugal ala ɓe waɗi miiru e muɗum fof no jogodiri woni mundu ngulum joni kunkuru hun on ɗon chambre wonti e nder kuuru cuuɗi nelaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam sabu cuuɗi nelaɗo ɗin jeenayi kadi wonno ɗon hari kuuru no nder ɗon mana kuuru no woduno ko hurgiɗi ɗi fap kadi woni ɗon ɗin ɗon fof wontiri feere tawi si a hewti a feƴƴi kuuru on a naati nder ton haray a naati e nder trottoir cuuɗi nelaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam joni noon ara noon naata e oɗa chambre kadi no anda chambre on no mari ko yata madiji nayyi e dambugal muɗum e fenêtre ji muɗum donc on ɗon noon dambugal meha itta o kuuruɗa o hengi hakkunde chambre on ka kabaruji nelaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam wonno ɗon e seydna aboubacre e seydna omar o kuuru januɗa hengi kaburuji ɗin e yimɓe wonɓe e julde ɓe waɗi ɗum ɗon premièrement ko seydna omar bun abdoulaziz laami e nder duuɓi ɗiɗi ɗi o laami ɗin o waɗi ɗon kuuru mo coɓɓuli tati wiyete musallas kuuru mo coɓɓuli tati o ƴetti piliyewal go'o o iri fewndo ka kaburuji nelaɗo en ɗin sallallahu alayhi wa sallam wonɗo fiyo ngal ɗon piliyewal kadi fahin wonu distance hakkunde juuloɓe ɓen e kaburuji ɓeeɗa ɗin sallallahu alayhi wa sallam en o waɗi soɓɓundu miiru on fewtiri ka qibla tawi a heɓata feere wo feere fii no fewtira ka kaburuji nelaɗo en alayhi salatu wassalam ɓaawo feƴƴi e makko al umariyuna wiyetenoɓe umariyuna en ɓen ɓa ɓen ɗon ari ɓe mahi kadi kuuru go'o kono on kuuru ɗon ɓe waɗi mo kuuru jandijo ɓe iri janɗe e muɗum ɓe siili ɓe suudi haa huuɓiti few tawi hande kadi ngal fallirɗa wo a wawata yiide kabaruji nelaɗo en ɗin alayhi salatu wassalam sabu ko adi kon chambre on e hoore mum maadi chambre on hino ɗon on ɗon no hurgi kabaruji ɗin sabu ɓe mehi dambugal ngal kuuru hikkiɗo ɗon on ko kuuru huuɓituɗo cuuɗi nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam ɗi jeenayi iwti e ɗum ɗon kuuru mo seydina omar bun abdoulaziz wanno on waɗi mo piliyeje tati waɗi coɓɓuli tati iwti e ɗum ɗon kuuru jandijo waɗa mo umaru yiyankoɓe ɓen waɗi on suudaɗo haa memoye dow linsere waɗa e muɗum buuma ko ɗum waɗi si goɗɗo hewti ɗon o wiima o yii kabaruji nelaɗo ɗi wiw o yii kaɓe waali ɗon kono o yiyaali kabaruji ɗi donc ɗum ɗon woniri noon joni noon ɓa woniri noon arten ɗo e toɓɓere goo kadi ko honɗum waɗi toɓɓere tammere nden ko honɗum waɗi si tawi kaburu nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ittetaake ka o woni ɗon o naɓe ka kabaruji heddiɗi ɗi wonton fi honɗum waɗi ɓe ittali mo ɗon ɓe naɓi mo ka kabaruji heddiɗi ɗi wonton ko fi en yewtuno naane
wiiden qabru nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko tawqifi ko sharia islam on yamiri ko habbu ko konngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo hottata ko tum ɓe yewta sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam konnguɗi maɓɓe ɗin ko wahyu immorde allah tabaraka wa taala ko ɗum waɗi si allah wi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha idan ɗum holli wondema hay sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko wahyu immorde jooma tabaraka wa taala joni noon ɗum ɗon ko khasun bin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko hertani ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam wonugol wondema si o surrama ɗo o eggintake ɗon o naɓe nokkugo sabu o wi nahnu ma'asharul anbiya'i nuqbaru haythu mitna minen annaba ɓen fop kakamen maayi ɗon ko ɗo woni komin surrete idan si ɓe surrama ɗon wonayi ɓe eggine ɗon ɓe naɓe nokkugo si tawno hara ɓe egginteno haray no dagotono taho surroygol ɓe nokkugo hara surrali ɓe kaɓe maayi ɗon kono dagotako idan haray ɓe eggintake ɗon ɓe naɓe e kaburuji heddiɗi ɗin feƴƴi e ɗum ɗon toɓɓere nayaɓere nden joni si tawi woni a ari e kaburu a tawi ɗon juulirde ko ndaarete ko piiji dan go'o est ce que kaburu on e juulirde nden ko honɗum e mum adi est ce que ko kaburu on adi si ko kaburu on adi juulirde nden koyo nde fuse nde yahe nde darniro e nokku goo kaburu on heddo ka heddiɗo si tawi woni ko juulirde nden adi kaburu on adi tawi nde koyo kaburu on itte o yahe o waɗoye nokku goo juulirde nden heddo ka heddiɗo ko fi hon ɗum waɗi si ɗum ɗo koyo waɗe ko sabu tawde kaburuji ɗin mana berɗe ɗen ko waqfu e ko non woniri kadi juulirɗe ɗen ko waqfu si tawi tun a waɗi leydi a windi leydi ɗo o parcelle ɗiɗi ma hectare ɗo mi okkimo fii berɗe haray lanni seede berɗe ɗen ko ɗe wagu fuu ko okka ɗum fii islam a yiyata goɗɗo no yoɓana ɗum ɗon lempo o yoɓanta ɗum ɗon taxe o moƴƴinanta ɗum ɗon kaydiji fi affaire yeeyugol o ittanta ndi leydi ɗon zakka fi honɗum ndi daranike fi julɓe ɓen fop no waywa ko goɗɗo innata ɗo okki leydi fi aroyoɓen faala ɗo ka darna lekkolji ma ka darna juulirɗe ma ka darna markas tahfiz ma ko waywano muɗum ɗum wiyete waqfu ko ɗum ɗon waɗana fi muɗum change take abadan e hoore ɗum gooto newnanaka argol intervena e ndinɗo leydi o waɗa ɗum goɗɗum go ko wona ko ndi waɗana fi muɗum ko dagota ko few si waɗama ko yo itte joni noon si tawi woni leydi ndin ndi waɗama waqfu ndi waɗama fii berɗe spécial si juulirde addama darnama nder ɗon koyo juulirde nden fuse nde yahe nde darno e nokku go sabu sellataka leydi waɗandi spécial fii berɗe goɗɗum go are waɗe nder ton ko noon woniri kadi si waɗu fu waɗama fii juulirde sellata abadan ka berɗe are waɗe ɗon sabu haray waɗu fu juulirde nden ko kañum woni ko adi jon noon ɗi wawata wondude nokku ngotum si tawi waɗu fu juulirde nden adike ko waɗu fu juulirde nden maintenata si tawi waɗu fu berɗe ɗen adike ko berɗe ɗen maintenata ɗum ɗa itte kala e mum ko waɗana fi muɗum ko ɗum ɗon heddoto ɗum ɗa ittete tawti ɗon berɗe ɗen e juulirde nden wonata nokku ngotum nde wonno nelaɗo sallam yewti fi ɗum ɗa samatu cheikh abdoulaziz bin baz rahimahullahu taala ɓe ɓangini ɗum ka deftere maɓɓe a tariqu ila al janna wawata wondude nokku ngotum koyo oɗa eggine oɗa heddo
joni noon e haray ɗo kaburuji nelaɗo en ɗi sallllahu alayhi wa sallam no wirɗen noon kanji ɗi eggintake ɗi naɓe fi on ɗum tabu nelaɗo sa sallam ko kañum yamiri ɗum ɗo yo waɗe koye dow saria islam ɓe yamiri ɗum ɗo yo waɗe e hoore ɗum wonaka nder juulirde ɓe wi yo waɗe kaka ɓe maayi wo ko ɓe maayi ɗolle kaka nder chambre maɓɓe donc natugol chambre nelaɗo sallah sallam ka nder juulirde wona e zamanu maɓɓe koye zamanu abdoul malik bin marwan wano wiruɗen noon kono e hoore ɗum ɗon kadi ɓe karamakoɓe ɗa fof tinni hurgugol ɗum ɗo waɗa défense hakkunde muɗum fi yo woɗɗodir pottodira joni noon sen faami ɗum ɗon haray en faami wondema tigi tigi on e ɗum ɗo yonata dalilu ko dallinore innugol wondema sikari ma yiyo surre ka nder leydi juulirde ma sikari ma yiyo surre ma honno wiyete sikari darna e juulirde yo darno ka hoore kaburuji mawɓe makko ɓen sellata fi hon ɗum noon wona fi ɗum ɗo waɗana si an a ƴetti leydi ma ndin a okkindi fi yo ndi waɗe berɗe sellata ka addoya juulirde darnaɗo si tawi woni a okki leydi ndin yo ndi waɗe juulirde sellantama an ka wasiyoɗa simi mayi suurelan ka nder juulirde ɗo fi hon ɗum noon na leydi ma hande kadi ko leydi julɓe ɓen fop a ala droit waɗugol tasarrufu e mayri a ala droit jonnugol konngol yamira ma haɗa ma ɗum firliso e mayri no faliraɗa ala on droit hande kadi si a falanoyo jeyde an tun wona personnel maɗa a hokkatano julɓe ɓen fof ko tata julɓe ɓen fof kafay e muɗum immorde e berɗe ma juulirde ko ɗo woniri misal sa okki wono exemple l'école a wi mi okki on oɗo l'école darne mo ɗo o darnama ha gasi ala droit an argol wi'a an ko an contrôle ta ɗo yamira haɗa yiltidira jama on yarani ɓawo nde okkuɗa a waɗi ko fi jama on fop ko waqfu waɗɗa sa waɗi waqfu goto ala droit yeeyugol ɗum ɗon goto ala droit ƴettugol waɗa personnalité muɗum ko ɗum ɗo wiyete waqfu joni noon ɓa juulirde nden ko waqfu berɗe ɗen ko waqfu sellata ka goɗɗo ara ƴetta juulirde naada ka nder waqfu berɗe sellata kadi ka goɗɗo ƴetta berɗe ɗen naada ka nder waqfu juulirde adi kun wo ko kun ɗon tabitata si gokkun kon aroyi koye kun ɗon eggine adi si goɗɗo so maayi o ƴettama o surrama ka juulirde toon koyo gaɓuru makko on itte simplement laɓɓine ha moƴƴa o ƴette o naɓe ka berɗe jama on ka surrato o surre toon ho waɗi noon surrugol mo ka juulirde malintamo malkisintamo ɗum wonata sabo male ɗum wonata sabo malkise ko golle makko ɗe woni fi alhaali on fof ko ɗum waɗi senelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki so tawi goɗɗo maayi jokkay mo piji tati yimɓe makko ɓen e jawle makko ɗen e golle makko ɗen yilto ɗiɗi so surrama yimɓe makko ɓen e jawle makko ɗen o heddude e golle makko ɗen enen ko golle on tigi ɗen woni fi makko fuu si tawi woni ɗen ɗo moƴƴi si ɗen ɗo bonirama dan ɗum ɗon hollali wonde maray tigi tigi on so surrama ka juulirde ɓay ko kanko darni juulirde nde ma kanko okki leydi ndi ma kanko wonno imamu rati bon ɗon ma ɗum ko kanko joni si goɗɗo wiyama ko kanko woni waliyo e nokkuru nden ɗo kanko woni giɗo allah e no nokkuru nden ɗo ɓay ko ɗum ɗo wiyete waliyo yon surre ka jama on fof woni to waliyo yagal makko ngal ɓangay toon kanko yalla ɓe fottoye joni so tawi woni ko waliyo yo surre ka jama on won toon wali yagal makko ngal ɓangay ka woni wo ka woni allah kañum no wonde makko ɓay kanko hari ko waliyujo allah haton jina kaw surre ka juulirde haton jina kaw surre ka juulirde few si tawi ko goonga ko wali sina ɗum hara yiɓe huuli a wawata waliyu bonire ko ɗum waɗi siɓe surre mo ka juulirde ara ñande o ñande du'aji ko woni wadde kon tawa mo ɗon ɗum lena onti ka woni wo ka woni o surraka berɗe yimɓe ɓen to o surraka ka nder juulirde ga siko du'a o waɗana tawa mo kaw woni wo haton jina innugol ko ma o surre ka juulirde sina ɗum a warayno jama on accino waɗangol du'a nene mum e babay mum ɓayno andanaɓe fof maɓɓe surraka juulirde
kono ɓaytungi ɓe hooli wondema ɗinduwaji ɗon tawoyay ɓe to kaɓe surrawo donc oɗa kadi yo naɓɓe to o surroye ka jama o wonto haray musidɓe julɓe tedduɓe ka laɓɓingol oɗo masala yer ko Allah subhanahu wa ta'ala okki en faamo e mum kon haray ko ɗum ɗo falano ɗe yewtude fi muɗum هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا غوتو جمودو إيسا سال mo pita ware ya lemiro jodi do Arabie Saoudite Madinatul Munawwara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal